به أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Adapun sebelum kita mensolati jenazah, terlebih dahulu kita memperhatikan posisi imam yang dipengaruhi oleh jenis kelamin si mayit. Apabila si mayit berjenis kelamin laki-laki, maka posisi imam berada di samping kepala si mayit. Namun jika si mayitnya perempuan, maka posisi imam berada di samping dada si mayit. Karena jenazah yang akan kami solati ini laki-laki, jadi posisi imam berada di samping kepala si mayit. As-salatul janazah. Rahimakumullah. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. أصلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Allahu Akbar.